APHLC pen leadership meet la pen six schedule awareness ajai mek chukila higher secondary pathua klam long kedeng pon rong pang thira long eviction la pen angtong aphan phatek ki beng chokchi pusi usuka akong chun bang jitu hazurika pen kapen rempon angtong ingti kathar aphan aronri pen phatek ki beng ki chokchi pusi APHLC bukajan LSC atum kache songpon Kadang don mali, piniani kang sama berta lang penili, thare mono singti non berta angton pen arju panik tha. Pini ke cengsia berta. Lakhai ngora pho nilip aha war ke parlo chuki hola higher secondary pathu aklama lang analo por phai hini apor malong pen. APHLC asong atum maiki dopon. Labangso APHLC leadership meet mate 6 schedule awareness amai sures tiso pensi mai charipon napen alagli hin pensi puthot aloisrami pachini pon mailong chatong dun rat afan 6 schedule ajakong koson pensi kachepang tangpon nang jima lapen karbi lapen inglong akhai doan kaike ta cherok tok pen donang jima po ase ke mate alam the aputhak chethan chimum pondenti bangsa mailong alhiaman ben kachetong don lake jai kathar bikram hanse kursing timung rajen timung samson teron rita gram sapi sarkari rong phar rajas tiso lapen kaprek ongdung ke thekiding tumra chetong don nilip APHLC ke ja abang hubang phi pen cheng lok youth wings women wings GBSGB lapen polling station 10 president secretary lapen APHLC aphan ningka chethe arat doan atum ongdung pen chetong don si mayar dipidun rinti nilip pen Bijoy Rong report Karabi Daily News. So arlo song penching lok pin somara song penching lok rong asar basapi kadok kawi atum ansitami hok ki jak abang pu aki hajai kathar sarlong kidun pen ajok la pen kachi song along klam along ki join dun ki ong pe de jok non soluk sodak atomon aki hai jai kathar sar penching lok ladak song zapu atum aphan kinek kang nangji aphan non sodak pen birta lo la son thak si election tang dat pen kopilo sangmarli kopilo rada datum pin somara phan sot kali arlo somara tum aphan ta hatek nang beng po pusi patumi nipul ahmed second OC dak difu thana alangli nilitum soarlo song tum atomi angtong inti kathar saraphan kopia thesi jail ke ponang po handcuff ke kok ponang po lahai nilitum sidame chisong do na hut in so phandet kali dei arlo so tum an phantanon jail nang ke benglo pu aron repen ke nilitum phere nang ne sangmarli phere nang ne so arlo song tum ta police phanta phere nang ne thitame rengtame chisong thip na jai kathar sar ke jalong do don thip na tangkali ke thikali rat ke the BJP sarkar pen cheonon karbi long ri long pa chinghon tha BJP sarkar tum ke claim ke dam ke chok che ning chiroi tha Puni. Election apu thake la lo high court pen jong se order pider lo konte non aman ki tumi khangi lo ne de pro ame alang tumu kumara phandong advocate point ges lo ne ala advocate si chini po la si advocate jong si chini de posan de stay order a provision do lo teng ki pa khang stay mane khang check non aman ki eviction ri tha thali ri tha pola sana a provision do lo teng pe ke khang bang la si pini bang ke jasme do bang ke advocate honda ne chini dum de kumar phandong lang tum pine sidame pini bang thali de lo he sedame hi pen lang nam nang ele tum aron pen lang nam lo pulotang te songson illegal encroachers mate ahem ka chekim ke dopi de mohet ai tum che than lo kopili long ke lake chenong chelong kapachu pan khai hada ke forest grazing reserve lo ke de hada ke tharle dam de si karbi tum konat ma ke do konat ma ahem ka chekim konat si ka ching thur ma hala lo puling de lang epek lo lake Tasila so ting pulo tang de lo teng ke arona teng ke plak bong doko. Tasi son plak bong doko pulo tang de ke bang jilang arni ke lo teng pe ni tungi che song nang kok pula ke. La son nang taxi ke thali nai dulang utor borbil long ta lo la pen bokulia area ta dulang dak bolong komaji long ta irrigation area pohla dak lo manta ke be ke che bihari bengali tum si non tribal si dothi blu. Tasi tum ke 6 sidula teng pen pulo aprang men ta ningkan potro aprang men tum than bom lo 6 sidul madela itum inglonga rada pan kereng verji
long lip helang la pen vote ke jok aja kong voter list long amen ka chitap ason rong asara aja kong ke pangtang long lip helang ka do ka beta dak pilab lo teng pen constitution na teng pen setame kamat ha pang be krang son ni ka chini ke kapre ka party tum ke la so posi ilitum la non 6 schedule ateng pen jong si tum chio thip thip pulang te ke bang jilang arni ke ilitum ke mo pen go son thak si tum long lip helang ahem ku atum bang ke ka chorek mandet pulang Nanti di pu homostia MSC pan nang li PMSC si PG la bang soi vikson apa lake apon ke tan musi nili ke punang ko athe me thangkar biang long 6 schedule teng ke paragraph 20 ang deng ping ko teng ke pulo tribal along ri pulo kupilo ka phire nang lang ke alang chichini nai alang li juni timu ke ha chichini nai alang local MSC local pulo tang te halada kiddu arar atuma kiddu kisung alang chini nai ji la chota kali kar bisai se hoda keche ke biawe non eviction ka thalia dem ke lasi la son IMSC aning ka hinu ke lake ilitum ke bang jilang arni tame dim klong mane vote ke jok pen bang mungkai bida ning sini strong SMS ki pidam nep jipu nilitum karjulong penan ajir dinglo la election date pen mahutu meme ke hai ke BJP nilitum si kerem setala nilitum kerem date atum alidar tum han nili fan ben chenglok Nelly la pen Bikromanse la pen Antong Inti la nito manang nebji la pen kinep chot kali opine akahe no pic nito manang videt ji palam ta arjulong la si ha secret information ke long do natum nito man ke dogedam chiri tu pusina pu la masi bang thom phan la puson bang nang target long pom la kupi a the pen sing teng la target long pom thanga theta ve nilitum la hogalam thanware pot Schedule alam law alam ahogalam thanwaret lo anke ahogalam ki puating schedule ke hala tribal ka liya tunge dak long le cherai long le patta ta long le sakuri ta long le palam ni tum thanwaret apot rong aso tum aning ki pung do kok lo la pot si hala ke che tum si jasemet bongali bihari tum si hadi la ke ilitum police atum phanta cherai thip lo la pen CMEM MLA minister dum hat alang litum cerai tip ason lo alang litum si aning ke hang aling si paning je toy pe claim toy lo son si no nge cheplang det lo Patumin jakong po ni Pai Hini Arni Bukajan LC along APHLC atum angtong inti kathar aphan aron repen kinep kangnang pon ki chok chi pi khangjang la pen tong sikot pen prap chin pen kapajok bonji aphan kyang badupon APHLC alamjai sarpo angtong inti kathar aphan men phatek ki bank ke aron tali kopia potsi phatek ke bank lo komat atumsi phatek ke bank lo aron repen lason hukum kipipen angtong aphan phatek ke bank ke madule claims rami chok che pusi APHLC bokajan LC atumpe pin rempon lasi prabjin pen APHLC alamjai sarpo angtong inti kathar aphan pajok wek nang jipta sodak pen igobaphan khan kodapon Video journalist Mongwe Teron along James Teron Repo Kawi Daily News. Only for the tribal people have the right to vote. La pencenglok kaprep election ki jok pencenglok la penitum boreng amar sai pencenglok ilitum aja pirthe barebi litum pindeng sompor longli phelang jutang jubat litum nimor kom pencenglok litum karbi ka khaimat inglong sutum ilong ulat nang di pulat litum nang pathik pik pamelo sa pinianian bangala buson bengali bihari mada non tribal tum dak jakong lang no penang chi purona jene ilitum karbia khaya phan matha une pinaki sunga chetong nang bang ning duk pik la posona stai alang no ki klema bangke dak karbingong ton mas council kachari tum ke thek thia joni la pen assam government pen ka chongpri no jeni tum pinianian bangela puson asai nang deng pen karbia songya phan pini angtong tia khai PSRC songya pu aphanda ini tum aphan nang ding pichek la bang ning duk piklo ngla sini tum rui thule thor angai phan prabjin pen immediately pen ala phan release li pulodan ini tum ano sekala bangso ka ji song bangke karbiang longa bangke pati hulut pen tum deng konji la pen la so longa dai ke do bang jasamen karbing long autonomous council ACM tiram hangda dai do la pen assam government ACM Himanto Biswa Sharma kami adaido lapen ladaka bangke jasamet pet bangke asam pulis tom tanli tum pudakli la bangke asam pulis tom da adaido kopia posa adaido pulama pulutang de la bangke illegal athe avarena lo PPP lapen so cosnotis PPP meselang lepan direct ke bank ceka bangke laken ini tuma hin bang ning duk pikhayang asa solong ri sita la bangso inglong solong ri sita me piniani ad bangka lang lili tum pan karbia khai mat inglong so pana chethe bong ro dutsi ladaka bai nang pa phuk dak khangja paso ka pa phuk chuta alang li ning sam selang karbia khai phan anu se pavir kok nang ko ke mang basi kidam tang ni phai se ani si tamili tum APSRC alam jai sar pu spokesperson madam alang ni
nilitum kachini no ateng bulan tai non asam government kachari bom Dr. Himanto Biswa Sharma tapen Dr. Tuliran mong hanga tumsi labang so bangke jasamet bidi kanglim banalai pan ke panet toy labang ke ahok pera dai chenangji lasi kewangi langani laposon prabjin penalangni pan ing sai se mote nanglo le purutang da nilitum mang sodak pen chisong pon po lapen isi kapachini to tarang alang le tum lan jota ning sam selang non ilitum kar bienglong ilitum 6 dura area long bangke ilitum inglong so nohok le do dam itai ilitum long le phelang da ilitum namlong jorlong chetala dak imi thang ilong levek karbia khaya so phan bang la dang non piniania bang non di purong bang khira long bang la daga bang ja semet pera bang ke da karbia khai dum ke do ki thir tang along ni phelang bang ke non BJP ka chari la da asam government la pen card binglong autonomous council to mang la dak non ja semet ka chepatil pipon team card binglong CM Dr. Turan hang bang ke la daga bang ke karbia khaya phan bang lang plot karbia khai imi thang ilong so phan chiteng des non daga bang ke election sa ke deng bang ke ni tom dak bokoina hawar da men ning dup pi khayang athe ko pia pon ma pulutang de ilitum imi thang ilong ri la dak ilitum dak 6 dur man inang me thang si phan thoroi si da phan thori cha long la pu ko pia posing ke tini tum long le phelang boreng war sa pe cheng lo eta la poson akiduga ki songwen pinyani langam lo pulutang de alani tum jinsu dun me khaya tasi la poson bang ke nare tum kewangi langa bang ke claim lo pulutang ni tum karbi la dak bokoina hawar pen bang so dak pen si chisong pon hi posin tum pinyani me lam chak Jakhongpo niphai isiani antong inti kathar aphan kanghu kang hison ari kokpon tang pen kangnang pen kinepon lapen Jakhongpo niphai khini arni Difu Lamdeng Road kilometer pholong Karbi Ahem arit Karbi Autonomous Council pen kathar lepon ke chokche pik khang jang lapen chelon lepik pusi usuka song pen kapen rempon BJP সরকার আতুম কানিংজেপন জাতি মাতি ভেটি পুলবন্তা কার্বিংলং আরলো কার্বিয়া খাই আমেথাং আদিমালং কার্বি আমেথাং আলং লি আলং কাচে দো আতুম আহে মারিত কাথালেদাম কিনিং দুপে খাংজাং বাংস দিমালং জুডিশিয়াল কোর্ট কাসনসে পনজি আলাম পেন্সি আহে মারিত কি ফ্রিডম কার্বিংলং আরলো কি অফিস কাসেলাম জি আফান লংলে দপিগলাং lapen karbianglong arlo ke katharle meme adim dopiglang anpar ka khonthe meme angtan pen kewang atum aron re pen hemrit ka chikim hep adim dopiglang kopia porchi thale dam hai hedetlo lapen kisung ke pho arat atum aphan prabjen pen karbiang autonomous council pen kerap padopon nangji pusi usuka asong akong chunbang jintu hajuruka pen ke hang padopon Lapen kedamtang Jakhongpo ni Phaisia ni Difu Judicial Court atheng no pen APHLC alam jai sarpo angtong ingti kathar aphan kanghu kangya TV ason pinchong serat atheng no kokpon tan ke ning dupik khangjang Ladak apensi ang thek abang ke klang daklo BJP sarkar atum democracy murder asai lok si ke claim po khon thedam un posi usuka akong chun bang pen akoi pipon lapenon BJP sarkar akut komane jong si BJP sarkar ke chokche alam jongdun polotang te alang liphan ke police kenep komane jong si BJP sarkar atum aphan keledam de ke chok dam de aputha kaninge jon polotang te ke ther ke hap la poson claim rong titi jase BJP sarkar atum rat aphan kachene ka holo ington te lapen democracy murder ke claim asai pen ington te polotang te usuka song pen sodak pen chisong ponji pusi usuka song japo jinto hajuruka pen ningje pontu news text report Karbi Daily News ডিফুৰ ৰামডিং ৰোডত যোনটো 5 কিলো অঞ্চলত যোনটো যোৱাকালি উচ্ছেদ অভিযান যোনটো চৰকাৰে যোনটো কৰিলে সেইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত এই বিজেপি চৰকাৰ এই বিজেপি ফেচিবেটি চৰকাৰখনে তেওঁলোকে বাৰবাৰ খালি খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে পাৱাৰ ৰিপ্লেচ কৰি থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ আজি তেওঁলোকে যোনখিনি চৰকাৰ আজি কিছুদিন আগত এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তেওঁলোকে কৈছিলে যোনসকলক উচ্ছেদ কৰিব তেওঁলোকক অন্যথা বেলেগ এটা জায়গাত সংস্থাপন কৰা ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু যোৱাকালি আমি সেইটো লক্ষ্য কৰিব পোৱা নাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাত পঢ়ি থকা বা বিভিন্ন জনৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যোনটো মানে অত্যাচাৰ চলে যোনটো উচ্ছেদ কৰিলে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ এই বিজেপি চৰকাৰখনে অকল খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে যোনবিলাক অফিচ কাছাৰী তেওঁলোকে তাত বনাম বুলি আমি জানিব পাইছোঁ কিন্তু অফিচ কাছাৰী বিভিন্ন প্ৰান্ততো তেওঁলোকে এই অফিচ কাছাৰীবিলাক বনাব পাৰে তেওঁলোকে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও বহুত মানে বিদেশী বিলাকে এতিয়াও বহুত ঘৰ বনাই থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো অত্যাচাৰ কিয় চলোৱা নাই বা তেওঁলোকে কিয় তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই সেইটোৱে নেকি যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে তেওঁলোকে ভোটৰ লালচা তেওঁলোকে
সেই বহিৰাগত মানুহবিলাকক তেওঁলোকে অত্যাচাৰ নচলায় এই খিলঞ্জীয়াৰ মানুহৰ ওপৰতে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে পাৱাৰলেছ কৰি থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইকাৰণে এই বিজেপি চৰকাৰ এই ফেচিবাদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াৰ জাতি মাটি ভেটি কৰি থকা চৰকাৰ নহয় তেওঁলোকে বিপক্ষে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াখিনিক অত্যাচাৰ কৰাহে আমি লক্ষ্য কৰিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা থকা বন্ধ কৰিব লাগে বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আন্তনি কাঠাৰক যোৱা পৰহি 1 তাৰিখে যোনটো তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে প্ৰশাসনে আৰু যোনটো এই বিজেপি চৰকাৰখনে এই বিজেপি ফেচিবাদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকে যোনটো তেওঁলোকক পাৱাৰলেছ কৰে এই যোনসকল ব্যক্তিয়ে যোনবিলাকে এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ ওপৰত যোনবিলাকে মাত মাতে তেওঁলোকক আমি লক্ষ্য পাইছোঁ যে তেওঁলোকক জিলেলৈ কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ বিভিন্নজনক ধাৰা কিছুমান লগাই দি আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ আমি আন্তনি কাঠাৰক অতি সোনকালে মুক্তি দাবী বিচাৰিছোঁ কাৰণ সেই গণতান্ত্ৰিক ভাৰতবৰ্ষ এখন হৈছে গণতান্ত্ৰিক কাণ্ট্ৰি সেই গণতান্ত্ৰিক কাণ্ট্ৰিত সদায় সকলোৰ নিজ স্বাধীনভাৱে কিছুমান কথা কোৱা তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰ এই ফেচিবাদী চৰকাৰখনে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে খালি দমন নীতি ৰাজনীতি চলি থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ